Sansangan bagai jago hati kok selai mani, tam selai zakar. Ang tumia kungole ang krido abro kini minister ngai Prasanto Bidan karena sekarang kabur momodomoti ani ko nai pekya cici purta amra ani tai ang beti salai nang dia boro bai salai kya salame ya boro salai bai ongpri pekya angara suja tasu telo tolabo bugra sabo kabur babu joton boro kok kwa khang kya thamtang kinai sari ni noitabo kaisa press nai ani samani amri ya bolo boro joton aptiki nongfor ka boro hotelo thangi noita saratawo kungkai ungko minister sogilia abno lakai boro ungko no minister no kol khai station na hari aro NDTV ni ungko maino salai kata ikut khai apru minister kota prem minister bo kisa CWC tongko salanya ni kisa kok khati ke kata nga tongnai CWC lo CWC wo kok salai ngai ni sai ke biar bo krang to sanakang jebru titi bono bin sakte ya maya puru titi ya ta puru na ano ngo notice ni aprida no sengka saka ang titi ya saka obo party wo discussion khai bo bai nang ya party decision na ya ni le ang to right sajung to right ngo power ngo decision ni me hang approve saka tahu asu dorawo ngui tongta tam salai kem na ke alliance ke confirm da. Alliance ya, bokai alliance nahi ya. Bawa sih thanta sih nahi. Tipra IPFT Tipra. Aikin nargai simbol kai dabro, flag kai bini, buguran, abu bungai. Ang bosawo fight ni bagai thanta nang. Karena jeng komor paisina, komor mana mukti ni lama sengmana itu ngai. Tahu BJP no ba de kuno kono jeng kaisa ungko mar nai tang si bono ma phunung nai tang mi ching tibra len nang ba tang mi greater tibra len nang bor kang be buji to tibra tharo 75 বছর de oro buji bororo bai saton khajang mani kusujang mani oboni yongna bagai je jeng ungko mani abo kaisa phun gui mar nai awa heke bo sata Tahu IPFT ni bekakte Tipra Mota Maharaja ke seat niti ke tam kok selai ka. Seat dikun bargaining ya. Seat dikun panglai ya. Jeng tu kenal IPFT no kai tam seat jak nai nai. Aboni bisingo te salsa salai bisingo no saklai jak nai nai. Bobo hai bisingo norok ni kok jablai mungo bobo hai kasai. IPFT trop থেকে বুঝই যে tahu MLA tongnai rong ni bung seat nayu tike khobor man tak sisa awo raja tam no atu bin than sitaw betom kai song ya bo le bai chanai anta to doton raja ai kai dosro wasa thangka NT chin ba kaisa puriyo kaisa mutaya tai le ta ke mohara bugra heda tahu ni fight to Nggih tabu IPFT ni phajing tei to MLA seat no nayo ke IPFT ni te MLA 8 jona bisin 7 jona tongko borok az je seat joton da nai no nai bano after right to nai ni ke nai kino nang ang sangka hangkai buing ya ani je capability de tong can I speak truly in terms of assembly wo awo bobo nai ni nang mane bini kaisa knowledge busung knowledge tong bo busung capability tong bobo nai ni bata nang MLA contest khaina kai ning la tamhin apni ingratang kai busuk norok ni sanmung final busuk kai busuk jaro tei sobilai no able satung maya karang khai o phasing bargaining khanya musu ani personal se do jeng muthangjakna senayau kai de muthangnan ni fight khanai borong no bo jeng waisa uskup rana nangnai sawo mutangjak tini fight thai man abon uskup rana nangnai
tahu motani pan tu IPF ni ungtun ba TSP ni pan ungtun NCT ni pan tu tahu tu kaisang tanang ke ba sabo capability tong Tripura wo agi jemon Tuesdays 78 horoburi de MLA thangkru 60 ni bagai Horinath Deborma Danogen Rotida Dravuda Abru sing slogan poi dora marka saita bullet bidan sobai soira sari ruk teknoi aptiro khatinga dora go slogan ulaicha kada apnuni to nukha tau to sing abahai capability ganang nangnai bili sin bisingo khai manai ro bupro rogo salaijaknai norokni IPFT bai je Tripura Mothani final je thansangkha bupro lokorok khanai mannai IPFT ni MCC ba sidau si atuma ulo bode bode dal manan te sal busuk nangno lokorok je IPFT ni Tripura Motha thansangkha nei khananani officially norok je saklainani banita actually ko lady si tong khabo bupro ko bubugra prastav mani over telephone minister Mungkin sekolah bayi salah je 6 tarik tanai 7 tarik sidau ni siapa baca adi nabo tam mungkin tak setong radi ni abo ta butak tangka tang molo bayi bayang ngopono hamiani kenama bar naya tangka ano bo city ya parka greta interest so ogro no city tangka tupkan aro kise kokro kala kya tang bo city ya sakro kumi Apa orang kena kita bukawo kam kata samuka ham tangna ba abta mo tangli yasa abtiro kai kok bang lemoro bisa misa kena kata baka kam tham la abtiro samuka dini amtiro kai baka kam sabo ngung lai sabo bang tai tolo to sana ko ya kenani baka kama bangka karena antau no tai se khusai na 2015 ano GS hokona bagai borok Kogor wajib tunggu lagi. Last of the ano wajah GS sokoka wajah vice president kerja amti bung lagi. Enggak borok tabu homo sangtui tapi kisah dolo habi thongani nu khatang. Kai tau ke kiriu khatang. Sendiri saya kesi kumani doi se hamlia. Kalau borok sangat danger tin borok. Danger no identify kaya kai jeng homo komori sanai. Abak ekdom nitka karena orang sangat disokni mama tunggu tini bisingo Tripura ni bisingo politik so orang je kubi khanyer kai leng prain tunggu kham prain tunggu bokai yang ubanai amti tong man jakta amun kirma singsa ang je bro amo haing kul kata kok khnai ya boro kok kubi sai bo kubi ya taburom ni ang masanai ko Jonok 2019 ngana ano somang no phemang lu baratu ano teisa ang ta hai atuk tongoni Tripura harok ni khai hai to hatang to khalia ano tlangkha IPFT o bisa tongkha boro BJP bai thangnai chongmari adisibo asuk selection khabene asuk ngoni important meeting kai sapano ano khobor liya Enggak hai tonka enggak angwa khaine borok ba as a founder Tripura Land dimani bisinga mu khoroksa khaina musum lei amune ulom khaino chiton truteno thanai ekus ni election ADC chiton yatina anu telefon khai khlayu kai bugrano saka ogur babu hagai ang santongli Tripura Land phaji ditanang tangse kuno sita sandi saka wan sada bugra nang Tripura Land sangang ise ang phaja nini sit bai ang naya kang thanai sit do thainyata thanai chongmai yo thainyabla ang Tripura Land nai nganggo nang sangang phainai as au boro waisa sabaita ayamaisa yengwaisa angapna reply umaraka Tripura Land ba Tripura sano muthanga ni bagi hingkai ang sabuni ki puli ham sabuni suti puli ham ang laban nai 5টা dolong thu 10টা dolong ke ku Tripura sani bagi hingkang
नगा सुक दं लां खायनै नं लाथा थुनिया सा आबो खान तावबो समाय इनके नों तो तिप्रा मथा थांगे तामनि बागै तैसा IPP फाइफिका तामनि कारन नों सीट बुसाइनिया गांके तिप्रा लेनि बागैसो नों थांगो का तामनि बागै आरो मथाना याक्रे तैसा IPP फाइफिका संना गाहाम नंखा कारन आबो साखि नों इनके आनो किसन कान्त फाइसाबाय वा दो दारा चिनि तो प्रेसिडेन्ट एनसिबो बुरा खाका नों हाल मारमनाय तिप्रा लेन दिमानो यागतिनानि बागै हाल मारमनाय आरो नो जतन ऑब्जेक्शन ताव कोकु बिसाबो आयेंवाइ नजार ता थांखिदि जालंमां जालो फाइजा गाय बना आंथाय हका ताव बदा नं बिसिंगो आनो साजा गया तंग साजा एक तंखाय सादि साजा बायब्ला थांका पलिटिकाल सिनि बाय लु फाननाय नन जीएस मारग्रानाय ताबो नों मा फायनाय 25 तारिख जुलाइआव आं तैसे फायो फायमो आफुर तो चंलायलिया अब तो के 7 ताकसे तंका चंता जीएस आं आफुर सेमिया ऑर्गेनाइजेशननि जीएस ऑफिशियल जीएस अब तो के चंनानि बा चंगो आबो आं सेमिया उलो तंते जानोखाय ऑर्गेनाइजेशननि जीएस ताई खरजोंखाय जीएस ऑफिशियल ओंखाय प्रेम ओंखाय तो को तांदिगमो वर्किंग प्रेसिडेंट उलो नाइटे नायुखादो आरो माने हापुंसे सेवो कपालसेया बुइखानो हयतो क्रिटिसाइज खायनाय केनां हापुं सेवो कपालसेया आरो नायनायखा जत उ माइरांगो माइखुरि रुफानो आ माइरांनि मायो जनो खाकसा ओंका आ माइरां माइ साबनथानि तंताबो आंथाय बुंखालियाता आबो हायके आरो खेलाबो दं खथाबो इनके ताबुक नोंके ननके बुसकांगो तिप्रा मथा नोंनि दा कैंडिडेट नुकनाय है के IPP निंगे आबो लां सेमिया आं टिकेटनि बागै आं तिप्रा मथा बा IPF आं आरो खाबरुया साबा आनो तामरो आबो बरक आनो चॉइस खाय चंखांखाय ए नोंबो जातिदि नन मथाबो हिया IPF हो नों माबो जानाय आं जानाय मथानि फाजिंते महाराजा बले बम हाय कक सालायखानायनि महाराजा तो ताव जरानो कुन कगलिया माने नों माबो जानाय है बसायाखौ नन बुचारनाय हिनि बसायाखौ आं बुचाना लुबे महाराजानि आरो दे थानताबो आं कक सैया आं तिप्रासानि इन्टारेस्ट बन वेलकाम लुबो जेबुरु उनको साबो लाइबो जे थानतांबाय नंगाय मोस्ट वेलकाम जतन कबोगु IPF तिनो कबोगु थानतांनाबो इनर फाइ आइ ओंखाय आं बिना वेलकाम जानोखा ओंखाय जे महाराजानि थानताव गसि आंखाय बर हासो खापुं गावि माया फां मानाव आं फानो आपनो अफिस के आं माखागला आपनो आं साका आरो ताक IPF फाजि टिकेट नों टिकेट दामाना बसकनु 2023 आं बारिबो आला आं ताम सानैला नों तो ताबुक IPF नि कैसा तिप्रालेन नि फाउंडर नों तो सिबि सिनियर के ब्रक ताबुक नन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बो नों खाइजाक ताबुक प्रेसिडेंट बो क्रिके आंके नों सिनियर IPF तो खबर अरो खाइ हाइसे आबो जादुनि मा फाइनाय दैमानि स्लाइ आरांसे लोगो बाहाय दैमा बा दङ बुमानि स्लाइ बुसाते बारि बुमा बाहायके दङ हाइसे ताबो सागा के लुकुदारि बिसिगे लाला थाता हाइसे जोङो लेन बिनि बिसिंते लेन तुमनाय बिनि बिसिं लेन तुमनाय दा लेननि लफानग्रै एमांदा इयो नुखाता हायके तिनि 2018 नो लेन याफानो অন্তত ইউটিলে কাবার খাইমান কমো মালিয়া টোটালি পাপেট থাকা বিজেপি ইয়াকো जों সাব খায় ओंखाय तावबो बरक गसिया उ आगे दसर बागनो जाया साखाय सिपिएम तावबो जल जाबले असत दसर बागनो अरो वानि पुंगुइ जों ताव माइनरिटी नgai रायजो कुमा बले ओंखाय अदल बाहायनो खरसा लिदान बाहायनो तिब्रालेन साजागिया आबा आं आगि नो इंटरव्यू साका साजागिया अब ओंखाय जलि जाबाय बे ताम सानला आरो सानांगौ गैयाता ओंखाय ताबुक महाराजा तो ग्रेटर तिप्रालेन बागै राइटिंग गरदि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रुदि नि जे साइटम माने ओंखाय नोंके बाहाय वानसक नों एज ए सिनियर हिसाबै आबो बुदा ओ जे नों थासिं थांमा हाय IPF टिं मा हायदां न बबाहाय नि फ्यूचर अब बबाहाय नि वानसक महाराजा तो सब थाकलाय क्या 18 दे मा हाय आंगापति खाइगला आं तिप्रासारनो दुकारगला बतो क्लियर खाइतु
आं तिब्रा sang दुका रेगला एवं आं दुका बरना नाया आं फाइट के फाइट बर लिखित रखाय जों एलाइन नाय तीन बसाका जों एलुन बसानाय आबाइन बागैना आईपीएफ टीन नांगौ थांदांनि ता आईपीएफ टीनि माने मेजर अंश दे लीडर बर से ताम टेकल खायना अबसे आं खायनि कारा बखा आं बन फैया फैयो कारा आं राइट पर्सन या ओ डिसिजन नाथिनि CWC दङ मेम्बार दङ मेजरिटी मेम्बार तुम राजानि थान्ताव नायाखै तो अपोज खायखै तो आबो नायजाकला ओंके कोटि बय बरं नायफानो आबो रिजेक्ट नायता आजागाबो फान दं मानता आबोनो बरबो थट खायना नांगौ जे मुक्तिनि लड़ाइयो चिनि जत्त स्वार्थ माने सेल्फिशनेस न याकारै ग्रेटार इन्टारेस्ट तिब्रासार बाय थान्तांनि बा महाराजा बाय थान्तांने एवं बनय याक राखायना बा जत्तनो खाबाखा खुबथंगे हामता आबना बुंथंगे आव सर आं सुमु बायता दा कदरक जे तिब्रा माथा एलाइनिया एलाइन खाताव आईपीएफ टी बाय मथा आईपीएफ टी पास्ता मांखा एमएलए बिनि कक्ता मांखा अंकाय जेफ्रु बीजेपी सरकार खायनानि बागै दरकार नांखा एमएलए खरब बाफानो फाट कैक्लां थांगांखाय आनि अमताम उनको मिनिं तंसा आन दल खाय जां बरनो सस्पेंड खायनानि बा उनको खायनाब्ले बुइनदलनि बरं तां सस्पेंड खायमिया अब तो यागारि थांमानो आ दागा बरि खिनाना नया आबैन थान्दा नयो कायसा सिम्बल बाय बादे जां बादाय ओंके तेके सबसे फेवा जगह जे नर जे कायसा सिम्बल बाय बादे ना ओंके नर नया जगह ते आईपीएफ टी तिब्रा मता हिने करिखा नर कायसा सिम्बल बाय बादे ना ओंके ओ कैंडिडेट ना थारे बो नर को ओनंग निजे तो फिर स्पेसिफिक सिम्बल नि नंगि बादे लायनाय और ते कुनो मथा को आईपीएफ टी हिने करिखा हाय देबा अच्छा बेते केसा दङ रीजनल पार्टी नि लाइव माचिनि दिन औरता रीजनल पार्टी वर तिब्रासा एक्चुअली पार्टी नि लाइव माkai अब लोग नंग बदे खनाय दं जेरकम टीजीएस आगे ऑन परे टीएनबी आईएनपीटी आईपीएफटी टीपीएफ इनके ताके तिब्रा मा थाके हम तो कायसान परे कायसा माने रीजनल पार्टी खाय बाय न फाइटं हाय दिबा ओ बरक ओ जागा न जागा ओ बरक न बरक इंगामले बदे खनाय दं एक्चुअली रीजनल पार्टी टीजीएस माने 67 no fifth schedule no dimanotui ebong abo khate 6 schedule phaija 88 jora ma 84 jora maya sak tuesdays 5 khaino karika abo kaisa dak pai thangraka second dak सरकार फाके किसा बर निलिला लांनि थांका आउनका आंचलिक मेन्टेलिटी कमाय थांका सरकार थांमा बाया बलो अब आंचलिक एकदम किसाबन करिखा आउन उला फाइले को आईपीएफटी 2000 न बर नाहान स्टेट हुड बिया आको वे बाहायके एडीसी दल खायनि खायका 2000 दखल खाय खूब बेसी लास्टिंग क्लिया करिखा विजन मिशन करिखा लास्टिंग इंडिया आउन उला हंकाय टिउजेस तो दरै थांका एवं बं दाबि इंकाय मोर पावर टू एडीसी आरो बररक खानां मालिया आईपीएफटी आतेका 2009 7 तारिख मास परिनाथ एनसी देवरमा सुनि नेतृत्व आतेका किंतु आरो नुखा 2009 थांका थिंग जों दिल्लीबो थांका रेलनि खिथाय गानाबो थुका टिकेट मायांबो थुका 9 10 11 12 13 14 15 जरा आं एक्सप्लेन दं जे ट्रेनआव थाङो फायो टिकेट 110 जन टिकेट 12टा हायनो गोसोखाय मा फैले माने आबसो कष्ट खालायलायै जों जे आईपीएफटी नि तिब्रालेनो संचालय माने केतो आमा इमां थांका दुलिसात हासिंसानि हादुलि कबनमा हाय कबनि थांका किछु मानिया तामांखा सरकार फाइया बीजेपी जीरो टंगमानि हिरु सुनामका तामांखा द तिब्रालेन तो करिनो बंगना को हाई पावर मॉडलिटी कमिटी करिनो द चाकरी फान तो रिमानले 30,000 तिनी बैकलॉग टंग कुटा 30,000 मान चाकरी दि तो टंग ताम एचिपमेंट टंग करै आबं के जलि जागा न आं तो ककु बिलक साबला एचिपमेंट विदाउट एचिपमेंट 5 बोसोर लाई थांका
किच्छु करें आगे ट्यूजडे नामालो जुट सरकारो एचिभमेन्ट खा चाकरी बुरखा बुरुं बुरुं चाकरी रेखा माया इंडिया चाकरी रेखा अनेक चाकरी रेखा प्रो सरकार फाइटिया चाकरी बुरखा उनका किंतु ताबुं तो पुनः एचिभमेन्ट करें बर्तम नाय एचिभमेन्ट करें ना एचिभमेन्ट तो नहीं जमाना माया एकदम साल बाय ताल उल्टां थाबोनो माया सावि ककुबि मासा नाय हमन एक फेलुर आंचलिक दल যতদিন বরক जों बान्थि दं टिप्रासाराव हयतो राजानियावबो तां बायथ'थ' बुजिया बदेबाबे स्टेप नाखा बे बिन खाबु जे महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर जे सामंखालाय खालांखा आबुनि एकटा बिनि वानसुमानि दङ जे बिनि कक थालाय तिनटा आनि थाबु जे तांखा आंगो आनि राजमहल जे किंगडमनि जे उनकोनो आं पगला कायसा मानिक्लां मा थांनाय टिप्रासान बागै आसा खायो अमो देराखला सर तक सुंगमुं टिप्रा मठावो ताबो जे बुबाग्रा लिक खाय दंमोन नों थासिं प्रो सामाहाय टिप्रा सरकनि लिडार गोबां मामा सुखिनि दंमानि बागै टिप्रा सरक बसकां आगयमाया कुनु आंचलिक पार्टी रो कराय थाङो ओ जागावखा कि बुबाग्रा कंट्रोल खाय बसकां थिनाङो इमांना मुख थांदासना माननि वान सकमं बाहाय माथं वन मैन वन पार्टी दं बो अकराना बो कुदिबो जेरै कुदिबो कैपेसिटी दे रॉयल दे किंग नि दे ब्लाड आउ बिन सागन नुखान बो किरिया परवा खया आदा अंगे मानान नि आं खाजों